Bu bayağı bizi ümitlendirdi ve ümidimizi artırdı. İnşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bu Ramazan-ı Şerif hürmetine bizim burada bu direnç gösterdiğimiz başta anneler olmak üzere ondan sonra babalarla beraber bu çocuklarımızın gelmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnşallah da oluyor. İki bayramı birden yapıyoruz inşallah. Ümidimiz odur. İnşallah Allah ümmeti Muhammed'e darda olanlara hepsine yar ve yardımcısı oluyor bizim de. Ümitliyiz. Tabii bu yasaların geçmesi artık herkesin ümitlendirdiği bir ortama girdik. Bu yasayla beraber inşallah ümidimizle Allah o zulüm ve zalim olan insanları da merhamet kalbine atıyor. Şefkat kalbine atıyor. Onlar da merhamete geliyor. Bu annelerin gözyaşlarına, babaların gözyaşlarına bakarak onlar da merhamet ediyor, merhamete geliyor. Bu çoluk çocuklarımızı gönderip bir an evvel biz de yuvamıza, evimize bir bayram yapmasına kavuşuruz inşallah Teala. Saygılar. Eylem edin. هذه دعاء بالجاه في نفسه. ليه براولنا؟ عمل وبتشوفوا ما ذكرنا. مدحه ولطاش فردي ولطاش 18 Peki seçimi de çiğ. Az Antalya'dım. İnşallah mecem amuda işte evi خدي işte evi Kur'an-ı Kerim. Ama Muhammed Zaruk Muhammed koş berdin Ramazan be meda kuller emsari riyana sari dervane em perişanın. خودم مال عالی کی پریشان بونه مالی کی پریشان بونه رمضان دلی مدا کل ازام برچاوی مرشه مال برچاوی مرشه خورم برچاوی مرشه همو گرینه همو بیسرین همو کلن باب دایک تمام اندریانا کله رجایت کم هم رجایت ترکیه تبد کم تیم دست کی ترکیه تمام برا بارش کی چه که زاری مبنم İnşallah ama umuda keme ama onu berdin İnşallah ya rahmi bke ve deli ona onu berdin İnşallah أوج بسلمان هم الرحمة بك هذا اليوم أوج بردن أوج كريتي بابان إن شاء الله الرحمة بك هذا اليوم أوج بردن أوج اليوم هذا الشيء وتي بردن خذ ياردن شيء يوم بيجي إن شاء الله يبردن إن شاء الله صونا أمي إن شاء الله عيد أخمال أخبك إن شاء الله مدام هي سكرنا خذي هري ولا دعاء إن شاء الله أمي تم رمضان أمي مال أخذها في تاريخ بخنا أمي تبع عيد أخمال أخبك نام زار يخذ خذي الربيع علامي الرحمة تاخذ اليوم جوانا برد دعاء ما بيوم بيجي إن شاء الله